Kini kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulai Nongkwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ki Bahaïing hasem ki reu Rangbah lembat ki Nongmihkhmat jong ka Maulai kila ai kublai kerpang ya ka sorkar jela hadin bakala shim ya ka rai ban Pynsahnam ya ki arngut ki reu Khmat jong ka snong Maulai kata ya u Archbishop ka jela nyamba Shillong u balakla no u Most Reverend Dominic Jala bat ya u MLA barim ka Maulai constituency u ba founder strong Cajee. Dangshen ke kenhon menteri kala shim ya ka rai ban Pynsahnam ya ka surok Maulai bypass ha ka kerteng uba founder strong Cajee but ya ka surok long round road na Maulai petrol pump sha FCI ha ka kerteng jong u Archbishop Dominic Jala ha ka bayadai bat kani tonginya sngap ya ki jingkren jong ki Bahaïing hasem ki reu Rangbah bat kumjuru na ki Nongmihkhmat jong ka Maulai constituency Pikat kum gajing so bujana kanongba yang nong riu Rangbah jo kanong nong kajaka la ndek mulai chui chui ada kan kiri crowd di ba akerdang di joki lah ha katri ka kta kan kita ka perkat perdan ra kada bulan kada rosor kada nong lo ke la kio ha ta akerdang ke ba pai ba ke so kumba ke ready bil chicken mau Rangbah mur kum kita ke kan ये काम के विभाग में बोले तुम ताते कर ते हकीकत की देख बात हुआ फाउंड बात Archbishop jalan ते वाला कतिक बाएगा ये कहीं के बनता है जैसे ये MDC ये लकड़न बाएगा ये कहीं के ये उनके वसों टंटाम बनबो जिक्र माँ है ये कहीं के अरवत तो ये कहीं फाउंड ये ला आही बात का करतें जो मतलब सुरख बनती Pynsahnam ही है nggak ada bypass kita. Dengan ngam ngatip asipun sebagai ke bypass kita, kemaklah long ke jerap ya kan, senang mulai, mak kita tahan kita. De, kajing itu kajong i MDC ya kalau mah, isu deh ban ayam dam ya iba fauna kita kan, strok kita belum mau bela, simpia bah. Kajee day ban penio at kajaka kita ban kren di trajaka ma kidi ban ay gane free of cost or something like that nomba paniro ya kajing to en untuk ba kren kini kajaka sini dia nasumat ba kili menjur ranta mar kajing trekam kajing found from disu ba kai ila ya kendo ya terjika ya khod ya ki la lumi ki but so buram ni kisah dia ni so buram Masih ono yang ada ba, ada Saudi yang nama boleh nomor ba, ila kelas soalnya. Mereka kaji ya, longgar tak ni tadi, ila longdian ni kan yang ini kita mat ke bahag, unu beri ulah man bu, ba ki peteng ki bahagian ba, kita mat pau yang kata kita semua gratitude kita bendan, kisian kita bahag. Ya kan orang cakap ya upaya bah lani yang beri simat kini kita nama macam kayak gratitude kerja betul. Semua. Hawai pun beri macam semua pada nama boleh nama apa kita pekai. Nak kijing tu kena ini kita buat kimat kelang tu. Sebab ni yang paling berkat bagi kita ke capability ke bor kita berkat perdang dari kita mensian semua. Hati pun pau jadi semua, kusau pun pau jadi semua. Berkontak ter berpagi semua te kan lo tam kibrio apa kelala bahaya ki dalam kamar banu mak kombinasi buat te kita berpagi dari semua ke kini kita ke surok ke bekelesina la katu kan epon mentah lah apa ke kali la sedang mania mentah lah sudi ke malam ngono banyayit we brio bahaya dewan kalau kau sedang dalam kamar ban Pynsahnam yang nulu Rangbah Kajee ini bukan negara suruk. Di MDC ngai lah ai kesai yang ba, ya kan negara suruk tu kebahar kebah. Ini persang menikran ya ke surkar. Tahu ini ai nam ha keteng jumbo kontra MLA ex MLA tu, law minister. Dengan mama orang tak menjur, perlu kita keren ni kebahagiaan masa dia keren ni kebahagiaan.
Bahaïing ada kunjur. Tapi, macam सरकार कम से करना है कहता है सरकार बोले से कहीं सो bah kadang kita beberapa Pynsahnam boleh urus bah wala Pynsahnam tu kan semua. Dia kamnyar mentah bah kan ai nam yang dulu beliau, kita kan berdiri bah yang beliau, yang pada dia utau beliau wala poih kita kekerdan pot yang kekerdan namun ai nam kan ada benda pun ai keteng yang surat dia dah kamban. Dia kebang kiri so kau sih tirat kini kita dah nak sebut bala pernah nama batu tuan juga bisa dengar setai itu bala pun nama tapi anak kita nama ya ke mana ni lah kaya dan yang kesurap dan yang kegiang ke sekolah ni kan ya nama ni dia kunjuru yang bawa nama kita trek bawa kita ni dalam dia beriu bawa poin yang kita kerjakan kalau MDC lah nama mungkin perkat mana betul kan ai keteng semua faham mungkin itu so I feel ke Genesis kan dia tang kan kumno baga poin dari jom perkat saya kan te adon mentah kamu kata kan benar macam benar benar don bi beri nak ko kumsusun mata kertai lah poin kan new poin mentah new posnem ni diwan isyong ni benar ni nah ini nasi itu kemana dengan dah juga kendui dengan keliling ofis kami itu yang masih banganwa jimbet napi ukun sepang bagai jeng dongkam bangan bu jekan ma ya ipa jepi kami dulu siem sekerja siem jadi hima melema dulu siem mulai pun rio kelas mulai pun rio kalau the way ni siem rio siem besar itu instrument of accession demi besar kita itu kita jadi menyo ikan nam bukan kalau dia malah kadang kesimpulan kadang Archbishop juga ada diocese ni bahagian ayu ya kan buram dah kawan Pynsahnam sak kemau kan ono nampak perkara kata forum ada kan ono terdengar kan ono ini perkara tentang kan substansial ini beria tai footpath ada kan lebih dengan kuat kan ada mahal dengan perkara mau makan ni kan long kalau ni kan short round road kan pada semua kereta ni Tengah pun nak ke jemput ke Bahaïing di sini, orang ke Shangfi, punya klinik ke sekarang. Tengah ke jemput, kena ke jemput sekarang. Baru nampak kita lihat ke jemput sumberang juga, ke jemput itu tahu juga. Bat ke jemput juga menurut Rangbah, mengelamnya, bersurit, bukan kemesin berkerang. Yang semua kedai Sngewnguh ke sarkar kan penbenar. Ya kini arteli ki surak hakir teng yang kini ki reukra. Mah ngalai perlak bagi founder strong Cajee bampuah darblay daki arpo sanat Pynsahnam. But hakir jingi day perlak ke jingi ngalatip ha yi ke jinglong ji day beliau a man of vision. But ke mission ke you. Te but hakbe day berta ke VIP road lain ni laya trace tam rangkat bagi founder no but they beliau ubah nasi balak ban convince ya kikur tangkhiu ban penai free of cost itu jaga sem nasi sini aru wat apa deng kajing konrum konrang kujung kiru nrai wa found da ka jing start beliau kujung bat nasi kebor bleng ulah ban perkok mu eki bakin ai itu jaga ban yo ban sina kum kalau kuto but nak yang jungi itu mensuah ini lah don hi kata pelan ban lada kumum norungin aina ambek ini to VIP road mulai bypass road kum ke founder song Cajee road but mendai tangkat ta jing syak lah don sekawai ke jaka ke mengilai SRB kalau ba namo tawar Sngewnguh ketaru ke por jumpa founder lale kata ke ngaso ba kataihi ban aina am yu brio bertrestom udawai udai bandawai ta hok di dunia kan kebarak kana buram ke ngadon nong ngada sukumen polat nomor ba wan Pynsahnam ya kemati ba ulatre kum amali
mo mardan gibril ong ba hakapur ukuran nengkong ba founder ya VIP road ukuran nengkong ya ni mulai bypass yang claim dan rei ki materialize ini pro arteli ki project ki bolong ki ba ngila ong baka ajing mentoy baro ki pai ba nong song snong yang gari kasi jentia te hape dei ba ni ka long round road baka sarkar ka penbena ya ka Dominic Jala road kadai ka Sngewnguh maru dei son of the soil je dei ru crowd bla pau ha ka perthai ku international figure Dominic Jala bat hani kot ka jing thro ka banga la thro kadai kot ka banga thro pi kadang artikel ka banga thro mengang ni kumrong ba snong Archbishop Dominic Jala umaulenai jangka penuh. Di ngasukmen mahabak sarkar ka ai ya ka kerteng ha yang ni surat ha ka kerteng jang Bishop Dominic Jala bang kuah dor bleng balong maka percaya kala itu lot i mo de marteng teng ni vi ni aina mi brio nda bayam dan lagi tak dak susorong kum khasi ngata dak susorong ko khrawa ba phadar patrik war juri batrai hapo Argentina kasinong Argentina kala ai kerteng ya surok ka kerteng jong i kat bai dang im ketika keburom bahaya ka jai benriu jong i mar kumukilong ni i bang bursi ni ai jero brio no bayam dan re ketin ai gini kerteng artli Dominic Jala road but founders from Cajee road kadai ka badan dor hok baki ni banyo ini kerta dengan semua bangsa sarkar kale ya ka baham hatam namar kumu special leader we neki syakri jong boleh la penerkam kerpang yu la kadai ma po jong jela jungi la ni po jong ka India jungi wa ka pathai baro ko baro ki tip ko no asbijat Dominic Jala ding brio jong boleh apa dan la penerkam kerpang nak jong ha ka bedi berka ha ka bedi syakri nam ta ka burung jong boleh dah bedi berjaga jirai jong ka sarkar banakali jong ka sarkar ka long bakal ai keteng Archbishop Dominic Jala lasko bakadei ka kading rai ka ba alam ka baham hatam terpau ya kecing ya ka mensim bahang jong chief minister rengkat baka kabinet hi barokoi baging sim ni rai di na i hang ni ka long ba nakali jong sarkar om ta bakan mau ni nak yaki yaki leader ki badai jong ka aja beliau lani ki political leader bang so kemen ba nakali ka sarkar ka iru ka long ha ka badai ba ki poi bang ki special leader jika di kan I'm sim ha ka long nam tak biru di next kam ki biru ki ba le ka kam ba nakali ka sarkar hi ka i ka long ba dor kam hi lak no bang Pynsahnam ha ka badai ba badai nak ka Archbishop di hakabedi bukan di kebentah dengan soga di keburam maknau nak kebentah jong ke jelahi berakoi pada barohi para bengek ki om tang nak kalian jong nak kalian balangkat li lebih barohi kini mapiar ki kemenlang tak soga di keburam maknau para sarkar berkumjur kam ta meden kom al boleh mau besu ya ka mensim babha chief minister rengkat lagi kabinet jongki beraya ketika keteng jong law road hak keteng jong Archbishop Dominic Jala dok benda baar hak berdebat ketika mulai bypass itu hak bedi kata itu nak yang jong akan dekat mulai ai ka burung bakrau ya yang chief minister rengkat berka kabinet hi berkoi cuma benda yang jongki kalau ba nama ketika jaka ke ba nak lagi tip na mulai berkunjung jong jelahi berkoi initiate yang ketika mulai bypass hakapor jong ba founders from Cajee bolong amli tu kapor tinggi so kemen nak liang jong sarkar nak liang perform tu ndai nak liang jong ka ndai nak liang sarkar kan mau kelong ya ki kam bhaju ar kham tam so thu ka jing dep jong teng bypass kelong sya ka jing khu bakrau nam ta kelong ni dongwan kabri jong jela ba kumju baki bar kumju ki brio mana bar
saya sih aku beli kerpang dulu nak sokar berdiri berkata yang ti belajar kata yang bapa di ya ka jing jingai berkunjung ya ka jing haman sim jong sokar pan Pynsahnam ni bapa kumui ni ki dalam la badong ba bala persiang hai bo berat kum MDC bala bonsnam beli la persiang dengan so kemen ka ba ngak jong ni kuai sisin tiang ba dengan nong hidon dengan so ba kalong ka kalong burung kemakhrau nam tak yin sem bat jong mulai kan sihi barakoi pan ai keteng kita jika keteng jong founder song Cajee dia bade bot Archbishop hi ka ing jing lok bha ju man nak le ka jong ju de brio basurit abang brio basurit di ba nang ta pa de ka lo ba sha ban mi ram lu ha ka jing dia ka jong beli dia ka balai pa de ka brio ba Pynsahnam ting di mentip ke long bayar keteng jong Archbishop dah menik jala de bapak hi hak bade lagi kan hak bade benda kalian jong ka ya ka Pynsahnam ju hak bade bagi jing puli tu nak kalian ju na de sibur ke jing puli de kapan pahong ni kalau bodi beriu ba ka dan ke jitu kalau ban kiu kalau buka ban kiu om tang nak kalian de kalian hak bor mesti mar ju hak nang dista itu kadang kalau nak kalian ngajak kalau ba agawai kalau baru di buram kebanyakan buram ni kong siap ada bang mana kalau beri mesin surat kalau beri sampel di ulang humidity kalau mesin surat bah kalau balai pada kalau kiri beri bah Pynsahnam bah dengan skema kalau nggak inspired bah kamtam di kawai kerja surat mereka minta kabar kalau bah bandung beri buat Pynsahnam kamtam banyak kalau kawan akan di generation mata dengan kam bangun kam yo sibun ki akan knowledge jom ni ada ka ba in puli kham ha mabri ba faun hi nomor ba founder song Cajee long bat nga ngilaya trikam lang tenu ka por ka ba sedang ha ka badi berkenika ha di kam pat ba tinggi dekat bagi social organization take away ke banda ka juhi ke banga itna ba faun long di brio bom jibunut kawai kan katakan dia kawai kamu sang kalau menjebur lu kalau bedong ada kalian juga buat umidon lah juga ada jom polisi tu jom polisi itu hapor election tu ngilak banyakan kan dia kata ini dia election pada kalau apa ngilong kumju di kabangan so kabang njukan ini kan hak abadi kerja membunuh tu melong vindictive melong vindictive in the sense kalau ban bunuh dan persniu dan ni ban budi ni temran dia keselang tau pon election yang kacang, dia dah pun pada, nak kalian jungi long kawai, dia kan maha kan berarti umbar kadang mereka, kapan nak kalian jungi kan long bah, angin ini apa sih we, apa kalian jungi long tu apa? Ini kau penpau ya ka, jeng Sngewnguh ya ka sarkar, kapal sim ya ka benta kabinet menrai Pynsahnam ikini ki arti surak ka kateng jong ki riu pokmat jong sna mulai kebening kong kede ya ketika selong ka mulai bypass mangitip ya ka sarkar kala ai founder strong Cajee road ya ka ba nagaleng jongi ru kum ka seng ala pikir mau sem arja khat khandai mali te delegation ban karpa sarkar ban ai nam lu ya kathir surak teng pa phone nakadaw ba kanika surak ka bumi yo mata ka de ba ka nang ti chung i kum Nongmihkhmat tu ko por wala sim ka benta kum Nongmihkhmat ban len ban pet ban khmi ban wat la pilti ban pendunai jing thang kali po ka samulai ka chung i nakaba ilet ban jurip ikti ka chaka ban komu trai chaka khamna ban kam ban lut stingkaru ban yo ikti ka mulai bypass tinggi kerja jing Pynsahnam jung i por ngilong Nongmihkhmat dan nak liang jung i so ba ketika bentak bagi di ai porom ma keteng jung i ye kete namta ka play i di play ketika bypass tak lalu ka jing sok ya ki knowledge nawan ka jing block kali ka duna ba shani ka than pedeng mulai nak jing mi joka mulai bypass tinggi scam ba shen ketika lenti kembang wilayah kerpat sarkar bukan pelilang roar budwis tan sudap lenti sanker ke government tak ada penrekam itu ke bapenhe surak tekan kasalong ka lenti dan pelilang kasalong ka cingmet ting suburom ya ka
yo sar kamingon yambon to por bilong minister i jong chidi por bilong pat ngi ya committee naming committee ke badan ki khot ka bro bat ye deputy chief minister i substone ya ka bentar bila shim namta kata yu chief minister badan bro juni so konrad ya kini ka bentar bulale banta ye ba da sakyat belum minister jong chidi bila shim khia namta ban penyo ini ka jing angnut jong kinong mulai nak kita Pynsahnam di Rangbah. Natang ai kublai lu nak kita kejing ai brom i Archbishop dan brom jungi ni kelenti na po Stanley Roy adu po FCI ya bela ai ketengkum ka Dominic Jalaro ko ni ru di weni ki Rangbah ka ba mulai kelasai monong nendo supply jangka balan Katolik ya kebagai ina push lu kedan Archbishop kalau kejing serong ke bakra ke mulai wala ngi do no ni Rangbah ni so bagi dan kaman pene ya keteng jong i na kaleng jong i ru ya sarkar ng kharpa takane man ai keteng ya kani ru ko sarkar kelas kam so wala ai bro bakra sarkar wala simani bertam Pynsahnam kini ki arut kini Rangbah ke mulai ke peni bat ka keteng jong kim tak ladon aku bentaban ai surok ke bangi yang nut pakandan ba ki pateng di pensawan kitip ikam di bakini ki Rangbah kelale pie bede ba fes Cajee ni i ba kum MDC of Pynsahnam lele bun ki ke pok mulai ban le kam ki wan ra bede ko par po mulai ki jongi tingi iru ba por bilong MLA Pynsahnam ki kam ki ba i lale ki bang skwa ban spun smo pi ni por ki ba ki pau hadin jong ka jingran no jing i pat kum ka ni ka pilatif kum ka bypass ni ko i ka kam ba bin lale ka par ka VIP road ka ba i lale bat kini ka madan heru ilala ban siang ikini ki artificial turf ang the ka lalong ka ini ki madan ki ba ai wanra ka chi itna maka chi ka ka standard ba di ba daily ba ni chi test tong chi ba ka jing dom chi ki man sim pe em ta ba ka mer semula ka ba perlu ini makham na perkhat politics kham na pan small ke ru milit sarkar ban ong ba dan kam na ina mi ru Rangbah khana ba ka kam ka bin lale inyo banta ban pensa kamtam ketika bypass ke bunyi i bakal lalu ke cingkal ku mata ya ka jelah jungi ke cingdom tim bypass ka ngayo banyan ka cingteng kali ka dona ha ni skam ma dalam pilihan arian ku mone kamat kala lo ke cingdom ka telo ngi pet pak ya Archbishop mo iwe ni ki pakka mulai ngla bong maka cingmi jung iru naga banta boble legit isin kam sakri boble tolong sha kita bentang bagi ibu ni Rangbah kecing sekali ki bagi ki kot ki betul masam ki Bahaïing masam ya kani ka jinglong ke jong i ba lingba ke jing tei jong i kam kum nong sekali ublai ban yare gospel ni ka ri jong i bun ki kam ki ba i lale bai la poisu kadan long Archbishop ban poisu kadan Archbishop kade ka bentang boble hapan cit kepan ni i ba ni Rangbah lora ka nam nak benta ba weni ki Rangbah somulai ban poisu kan Archbishop bat ki kami belale di baki kot di pingi pule ya ka bai lerap ki longi ki peduk bat ina pedru ya ki benta bu per pok palang chung takadang ismo ba idan kam Pynsahnam ni Rangbah kanang ba ya ki pateng lo manekin tip spang kini ki lepak matuk somulai kaliang jonga hi ngapen pau ka jing Sngewnguh ka bakrau ka bangadi ban ai jingero ya ka sarkar ka jong Konrad sangma kum chief minister bat ka tim ka jong i bakila ai ya kani ka nam rengkat iba prestun belalong deputy CM bat ngada Sngewnguh namar ka nam ka burom hi ka ya lingba ka jing tresitom ka jong i bat ka sarkar ru ka i bat ka Sngewnguh ba day ban ai ka nam i bakan sa wan im don shu kani ka perthai rei ka nam bat ka burom ka jong i ka yai sa bat ni khmi nanti kan ba kum ubriu shisha ilong briu ba tristom ban yo i kani ka surok i haban pensuk thu hadu ki trai jaka hagi tu ki por ki banga ngadon rengkat bat i ngaju
perkat kumno banyo ya kene surok kalong ka bae banhap ya kendu ki trai caka henry nakaliang jong i kumunong mikmat ilek ban ya kendu bat hadien ki trai caka baro ki don ka taka mensim ban ai pat ya kene ka caka namar ki snguthu ba ka don ka benta ka bakrao na ka benta ba ke surok kali ki jing deng kali kin kham kelut kan te nakaliang jonga hi ngapen pau kini kapor ka jing sngo komen ka bakrao ya ki bayadon rengkat bat i ki baju trei sitom rengkat bat i kapor bi long kumunong mi khmat ki ba ai i ka ketika mon ketika diang bat ki baju yarap lami i ha ki babon ki bentah jong ka jing ya lenti ka jong i kum unong mi khmat tenga ai khublei kerpang ke new chief minister ba dia ka tim ke jong i ki bala ai ka kerteng ke jong i ka ni ka surok khublei sibun ya ka jing sebun ke jong ki makin Pynsahnam ya ka kerteng ke jong i kum UMLE u bala khlat no na ka ni ka perthai na ka liang jong hi ba faun ilong brio batristom ilong brio wi i jengai bat kawe kaba kham sutanat mangi kum ka yeng kalong ba ublei si sia udar rengkat ha ka jingya lenti ke jong i kum nong mi khmat ila long briu uba dar rengkat sibun bat ka yeng ka sem ki khun ki ti ipet rengkat ibu ka skul ki khun bat rengkat bat upai ba habila long kum MDC kum MLE ila long briu ba i jengai hadu kata-kata om tang ya ka jingerap iki pat ba re idon ke jingi i jengai ka vision ka ba mai idon hadu ya ka surok hadu iki lenti sengkien hadu ya ka babon ki benta ke ba mai kit kli nakaliang jonga kum i kurim jong ba founder strong Cajee na ai kuplei ru ya i Dr. Mukul Sangma di balong chief minister kitiki por ke ba mai lalong kum MLA lalong kum minister rengkat bat ka sarkar ka tim ka jong i ai kublei kerpang namar dailing ba ka tim wo ka jong Dr. Mukul Sangma ka bala ai kini ki roads bala ai kini ki jingdon kam jong snong maulai ha kitiki por ki ba mai lalong kum unong mi khabat jong kani ka snong maulai ai kublei kerpang na bata jong i ru beladon rengkat bat iba founder strong Cajee banya tre rengkat bat ka sarkar ka jong i gitu kipo kowe su tanak haro ta ye ba ka sarkar ru kala burom dia u do snam jangi ma Archbishop Dominic Jala de Singsha de Dominic Jala Karbhi ma de la iPad Dominic Jala de ya kublei ya ka sarkar kani ka mulai tahun dorbar kaba lai stamru ban aina me kani ka surok a tenju mo de u nong mulai ba no aktin pareng wa original nong mulai la kha ne po nong mulai muri bat ia ka ba ulale bon kam kiban Pynsahnam ya kani ka sinong jengi deta po kani ka sinong mulai rea kari ka sejentia apo Meghalaya hari India but international mo sabari unju te kalong ka burom bakrao ya ka sinong mulai kong kata ya ka stik jengi ba nakani ka yung kasem kajongi ni yo ni rio wala man wala siya kata nam burong nang takari ro kowe tiang ida songu odo kata ya kaneka jing mau jadi suburom yang kasino mulai ba jong kasarkar ro wala itu ya ni para ungi ba la tresitom sisya jar-jar tak ajeng sulit
kumbreu te nadu dangrit uran Cajee long kaba Nongmihkhmat ba car Cajee long Sngewnguh Cajee Sngewnguh tempat ka cabing ka banet nila ba no ta de ka we ka Cajee long tu nadu dangrit nadu Cajee pule ka jong u nang ta ka jing nang jong u ban ya dei bat kibreu bat ki bahe unang man ya dei tu bat bahe bat berit do buko ru uhiat sapo mau uya bien pen pet mito pindom itu mau niu de breu ba sta wa khrau we yu nang ar bo im ka jing im ka long simple mo simple living high thinking mo pare mo Cajee long ka ba long Sngewnguh ka ba sida mereka bersimpat kerau ya ka ba ula man penyedai ngamtip akan ko mula man penyedai bat bahe bat kerau bat baduk beruspa bok nong menoro kemudian wero uban isi u kata dari Cajee long bat hayeng asem ro ngiyo sisa kan uksa na u pawara ya Cajee Cajee teli ka Cajee burom miwe pat tangan dia Cajee long tu